Nedavno sam gledao animirani film Moj život kao tikvica. Nastao na predlošku jedne talijanske slikovnice, La mia vita da zucchina. Nagrađen je u Cannesu, nominiran za Oscara. To je filmić o 9-godišnjem dječaku Ikaru s nadimkom tikvica, koji ište ljubav, povjerenje i novu obitelj u svijetu velikih obećanja i novih mogućnosti. Filmić koji se dotiče najbolnijih tema odrastanja zaokupio me svojom nježnošću, poetičnošću i humorom. Videći me zamišljena za trpezom, None povjerljivo nasloni ruku na moje rame i tiho priupita: bili ti da ti ispirgam koji pupator za objed? None zna da sam obožavatelj pupatora. Pupator je cvijet nezametnute tikvice koji raste na dugom stržulju. Kad ih se posloži napjato, pa zalije izbačenim jajima s mukom i stavi prigat na vrelo ulje, pa je to neizrecivi, očaravajući, najmekši, najhrskaviji, najtopljiviji užitak u ustima. Opazio sam u tom trenu par tikvica na trpezi s kojima je None očito imala nekih planova koje nisam želio poremetiti. A što si mislila s tikvicama, upitam je još pod dojmom filma o dječaku s nadimkom tikvica. Nadjevene tikvice, odgovori None koji stopa, pa nastavi. A one se spravljaju na ovaj način. Uzme se par lijepih, mladih, zelenih ili svjetlo-zelenih tikvica, odreže im se vrh, izvadi ona pulpa iz sredine koja se izreže nasitno s petrusinom, koprom, lukom i pomadorom. Dodaju se k tome nasitno izrezane patate, na isti način izrezano sirovo lardo i doda šaka granariza. Napuni se tijem tikvice i pribode onaj vrh koji je bio odrezan. Stavi se jedna do druge u teču, ulije maslinova ulja, vode i pož mula bijelog vina, pak da tiho da se čini. Učinio mi se obećavajući ovaj Nonin projekt za današnji objed. Nije pasala ni ura robe, a već smo s gustom uživali napjatu tikvice nadjevene. Sad im je stađon i treba ih jesti dok su još mlade, svježe i zelene u đardinu, jer kad prerastu i požute, više ne valjaju, pojasnila mi je None. Je li se zato None za nedozrlo i subandano čeljade, za nekoga ko nije baš jako pametan, reče da je cukun, drugim riječima tikvan, pitam je. Nepravedno je to mjentovat kad su tikvice posrijedi, usprotivi se None mojoj dosjetki. Jer su tikvice, otkad su ih donijeli Amu u 16. stoljeću iz Latinske Amerike, gdje su ih Asteci uzgajali, vazda hranile siromašnu čeljad. Plemenita je to povrtnica i uharna nadasve. Jednostavne su za uzgojit, obilato rađaju cijelo ljeto, zaista same po sebi nemaju neki osobiti ukus, ali kad ih se malo začini dobrom kaplicom ulja, kad im se pridoda glavica luka, bokunić sira ili ožica mljevenog mesa, sve skupa skuha sa šačicom gratanoga beškota ili obične paste, najbolje uzeti pene, učas se tikvica može iz sirotinske kuhinje pretvoriti u kraljevski zalogaj. No ne misle na taj način zaključiti razgovor o tikvicama. Ali ja ne bih bio miran da nisam dodao. Ako uz tikvicu, odnosno tikvu, postoji i tikvan kao muški ekvivalent, onda je riječ o biseksualnoj verduri koja može biti i ženskog i muškog roda. Tikvica je korisna povrtnica koja se umijećem i s nekoliko dobrih namirnica može pretvoriti u poželjnu gastronomsku deliciju, ali tikvan. Što možeš od tikvana? Ništa, promrmlja None. Zato bježi od njega jer te samo može u nevolju uvaliti.